Чувашиянин асыл суденже республикари тюрезен конференции иги гуна брать. Шак кузенже унда квалификациялы коллегине суйламала. Шавынбеге судезене экзамен тараган комиссин шенеишне палартмала. Бізем сакуна чынлыға да тересліге тебе хурза ішлеші. Пресс-конференция пуштарынна судьязыне Республика Ердюжи Олег Николаев саламларя. Палыртна профессии пілдерішне, шактыдымравый хураганзен яваплықне, же тивишлі жайра пурнышланыне палыртса хварджывал. Шулдалық вешензе мудумай, балах езер хаварезе педемлеце, тада малашлахи планзене баян, ширипледедер. Шамбада тень шак шулдалық вешенне май, шире салмамада юрат баян мүжіндезесен, шулдалық манжут по 5 евро булзанда, ебір самаях нумай ширин земле вештезе бұрапыр, малалада 5 хасарын бұхма бұлдарапыр, шамбада зире дүрлік сывлық, тада чунра юрадуба хасарлық ба іштеме сенедеп. Чуваш республикин асыл суджибе республика правительстве патшалық канаже тачы жығынза ішлеші. Сакун проект жызыне пурныжа кертне жүхне шабах візем сыню ганаш парашшыде.